Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentah ke sengi kilong, kenpu kinong tre JHEDC ya ulenikar sangma. Tap etmiau UCEM JHEDC da kabak keno persya ya ke sorkar Meghalaya. Ban, yam ketang kipat ba garu ya ke jingle beijat ya ke kena kat sansi. Bat mentah ini apai syaki Khubor ke bakamnya. Kinong tre rit kerdan jong ka JHEDC kila kenpu bat kenshi daki ketin penrem babonjat persya ya ulenikar sangma EM haba ula batai hakmat jongki baka council ka duna pisa namar barit than ki jingmi jongka haba ula batai darab jot ya ka jingkordit jong ka JHEDC yala ki jong kinong tre da ka ba pendu tulop lasau puar benai tam menta kinong tre kila set kelut yala ki jong ki skor Uni UEM ula persang ban keno ya kinong tre ka JHEDC ki balum khajna haki kerdap papher. Beben ide dauni sabisung jaides kangonin dita chasungonin kansulde financial problem ngidongya beben baka ning kanirang dongap asini district councilor Maina sekango port pion dormarango naninga aro dade pipiong imna ning batjok aro beben revenue mananirang ba komia dao ancheng salanti revenue manau ba down at least genirangan sokto jakro genirangan Anjing bat keba krosa ta baskure krosa athana ba khomia dakba salary nara jasanin krodok lakula chi sotpre nanga unimen blongen ningnika aro ningtang mana nangani rangoba mannungja wasan sa mandirang pangpatan maknanya rungduk sila ni akan servi biama ira umbi biama Beben untuk selani dan nakba, bisong mantang nakba, employer mo nakya, nang ni, baita kansulo revenue nga bisong mo masya, aro beben, kansulo, banga, selero na nang bara forest department nga, aro bisong antang tangan forest ni, employer mo masyigen, baita revenue sok benga awan tang de ode in charge ajim na ma sije exacte dakba forest nan jao kor sarang de batte na khon dakba bisong ni revenue man ne na de rancho beben dakba haida gni thabar ma jode forest jem thalbatken aro nungtang state rang ni state ni go ma no bachanga advance rang rakda dakpleng jok dakdake major maintenance ni ba aro transport ni MB tax sang ba advance rakda dakpleng jok ni man blongen salary de ningchung utenga dao mandirang dao ana akan ngecem state ni ko tax ko advance ira mai tax ni ko ra ba ngecem advance ra ba ngecem aro era mai proposal dong ma digin ra chinga consulna chingwa gamna consul tax ko gamna nang ko rabai ngai ya de daw nak ni major minerals tang nak ni forest ni daw katakya chingni rongte ni daw de nasong mun ka khoila ba op jok skao de mana chungkon aro nak ni MB tax pa motor vehicle tax tax ni gari registration ni ko de 100% mana uni ba bulsi mana ko de jai sapa manja men bulsi hardly MB tax sang ba 18 crores 16 crores sang demat nakon aro forest ni ba 10 13 nang demat na baskore 20 nang mana khoilang no dade dongjem na ningning jok aro beben pipi ang emuna onna nangan ba bang batim na manduk jok aro beben daw ya salary ra Sini nara daw 2022 January nong engjok
haida 2024 angona sokdo jokode ba 23 angona sokdode ane mala decrease ongna ba donga salary ongna maina node employee ni onna langa ba khomi gnok maina bangbatan sabade return ongjok sabade siangjok ba sabade kupon khamrang ma naimna onse reduce ti ongjok takba dao 2022 ba 23 rangona 23 24 sokosa reduce ti ongen kon ye sungra dao CM JJDC Albinus Marak ulalen yaka jingkeno kinong tre bama u bat kidukot ka isi kila muja paho sadhai bat kila bam tangyela de hadu lai pen ripoklur tengka hakini kipor baladam ulaong kane kamde ka basisha penban ula keno persya yaka sorkar Jylla bakala khang sebak ban yaka bha shaka council ka bakenjo shipoklur tengka naga khajna naga transport department bat sanklur tengka naga forest department ulaong ladaka ni ka pisa ka wan testa naga sorkar Jylla ka GHADC kan jendalala ban tulop shakinong tre jongka bisong belsi ketan mo krol chasu stok ni meng manani meng akan ni mo chingni nekani kita de chingni SS ka ani kita de belsi ketan mo krol chasa sotok krol rangkodi manja maina belsi ketan mo krol chasa sotok ko getamsi divide ka tang ode 50 belsio krol sotong getam inga uni men chingni SS ka ani kita de aru chingni nekani kita de ya belsio krol belsi ketan mo krol chasa sotok matninga ni agana di ade rakten segala ya de unjanya ndina on panara belsiyo batittarang bingani akan khana mangenjo on pan belsiyo exact emon kode agana manjawa maina iara revenue collection ara mungsong batte April May June ya jaga tamrang usan revenue collection ara batayamo aron deke uchi July, August, September, October dakarang de revenue collection kumi angaya. Unigiman daalo ya revenue collection ko exact eman ko de chingaba angat thangba aganat na manjanya. Haida average 24 ba 26 dakirang ba 25 dakirang sanung again. isunara belsiyo het kanara batita program angenya kami Skango chingni ya fourth pay commission ko metingo de belsiyo komi biyoba chinga krol gatam jau krol gatam hajar sochet alak sochet ba sosin jakkerang de nanga dagen chimo di ko fourth pay ko chanchet ken chimo ngode ada belsiyo betaba 48 crore rang ungen de bada audi pp commission no ninga ni gaman 48 crore de bakeno maina double ngna ma pp commission ko na ngode arun baksana ba खाली salary mamang ko onjenga chinga jen salo salary na unode gratuity leave salary ke mukon chinga na cholinga increment ke mukon na tinga we uni ke man खाली salary mamang onja ya gratuity leave salary increment ang ko na tangode bade anga ya nura batitaram program mamna na isuna jao ni onde gratuity wa isuni increment ang kamate actually jao baita kamna nanga ukori wa gratuity baita sakni dungachim aro baita na kingkung wachim wano defend kagen pasako bana haida gratuity sakprak nien mo bisoni leave salary rang ko esabode sakprakan lakhola chisini ba lakhola chichetrang matnangiya dao na chanchiateni bo sakprakan lakhola chisini rang matnangode saktok saksini rang na nat genchim mo ba baita ba emun nang deung baya mo unon baita ba rang deung enga acha ikora shop kana genma jagenya kangen badia dao ngi pa actually chingaba manna de badiwa problem ko solve kana joton kainga angan tangan misa o engine ni dilga parang ko okamati mena yang ni chimbalon bisongna na merekte agana chok aro bisong ko anga agana nasung ya agitation ko khaani chide ya nasungni salary mangija ni ko de problem ko solve kana manjawa mane ya agitation ko khaide ya salary ni problem ko de solve kana manjawa maina ya salary ara dalo chingni asongani mangmasa nongja yade ligesi ongba gita kamo ska ngoni congress ni chasongoni asongbai pending donange dao chingasa olgo bagda dakkainjok olto magda dakkinjok unigeman bisongna anga detail ko naganata aru bisongna anga kuraba kura chakka dao chinga state chiniko tangka boisarang ko matenga jesalo state oni ko tangka boisarang chingno nata unode na sona salary ko ngen unigeman asong
iya na sungni daw agitation kain ke pa ko stop ka bo aru me limung na anching kumungi nagrami kamko kana je rakore anchini gongsa gungani salantini revenue collection kain ke pa ko ba anching gongsa gungani mandapken aru unodi na sungnan ya anchini revenue collection ni ko jekta maniga chim ko na sungnan salary undur karna manjani pa ko nga kana chim diba bisung manija 롱덕 셀라고네 메가 하간 뭐 증아 증리 기타네 배안 베베 하다 봐서 뭐데 증아 MDC랑 뭐 하다 마시아 증아바 공성군이 거데 MDC랑 바 장칼라 뭐 아루 이야 코라 롱덕 셀라메 셀제 비송한 마시아 아루 레베뉴 컬렉션 코라 바인가 파라 칼레카인가 파라 임플로이랑은 우니게면 이야 롱덕 셀라 셀자 거데 비송 안타난 마시네나가 사와 칼레카인가 비송서 칼레카인가 칼레카이멍나 이코 바노 츠파팅가 롱덕 코 비송 안타난 츠파팅가 Kipat ba nakathan Mahado, South Garo Hills, kila yam kathang da kabami pat ba bantang Mombati ya kajing syale bejat ka knarit ka badang khatsan senam karta kabala penlengo bat pen kathang ya kilong kumi kani kathan. Kaseng Samla Acik jong kani kathan kila penlong ya kani kajing penpau persya ya kajing le dusman ya kajing im jong kani ka khna. Kipat ba kila perta bat kentu yaki pulet ban tuet yaki runar hadu bandayo bat ban penshitom yaki haki kendonan. Hai na mai ba. foto dikin masukani jambalno ada lista bagba harum bagba kemudian juga acerong kepani bertanya nantinya untuk buangna keparang mana ini memang foto dikin masuk itu yang kana didapatnya ini Bingung lalu namen tukni ya bisa ni janji tanadi radang mairak kono supangin cem namen kasenen gisa kwa mandirang tak lo ancingnya acek kasungo pangin jangan paha aida ancingnya acek kayu ina betunga apa dia ka jatuh ina betunga Hindu ina betunga Muslim ina betunga ya nak pak hasan gisa Taki mana, ancing ni acet temi tiko, nosto kani ko, dalam ancing ni iskhat hongo cakap macam. Yang ni mensa dalam, kelbi apa biak politika, ribai mana, tak siung baksa duk kalau maniko, sancirim nak kita kombi muna kentah. Asara, yang songdong apa, gua pagparang, Arya nuktangut duk manding apa, uni barmarang, mago pagparang. Dalo, acik jatuh ni mana? Acik kau. We won. We won. We won. Dah cuma yang nak telas kan sikot. Kemudian, dashi jika nak akan tinggal cem, angak au slogan ko mendelakkan, cengna kaket kepa. Bicara ko nanga. Mandi banget, ancini kurang kasulinga. Cengna kaket kepa. Bicara ko nanga. Cengna kaket kepa. Bicara ko nanga. We won. Justice. We won. Justice. We won. Justice. We won. Justice. Dah cuma yang nak telas kan sikot. Cengna kaket kepa. We won. Justice. We won. Justice. We won. Justice. We won. Justice. Dah cuma yang nak telas kan sikot.
Pada itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak hadu bangin daya syambiang Khublai Shibun.